naslijedio od mog tete koji je isto bio tu šegrt i 73. on preuzeo obrt i ja sam onda 90. godine kad je on umro, onda se ja nastavio dalje. Radimo popravak cipela i kožnih predmeta, izrada u malim serijama i po narudžbi. Radimo samo sa kožom, nemamo nikakve plastike, ništa, sve prirodni materijali. A najčešće radimo popravak, ne? A od novih najviše ide balerinke, pošto su cjenovno najprihvatljivije. Jel? Prvo se radi kao mustra, jel, po kojoj se šiva gornjište, onda herichter sašije gornjište, na to gornjište mi na kalup ovako navlačimo, navučemo, nacvikamo, mi to kažemo, jel? Onda ide džon, idu pete i klasično ono brenanje i uljepšavanje u principu, šminkanje cipela na kraju. I poslije se onda kad se izvadi kalup, onda ide tabanica i to je to. Pa danas se isplati popravljati one koje su dobre, normalno, koje kvalitetne cipele, jel to ne isplati se sad to bacati. Ali one koje su jeftine, plastika, to se ne isplati. I teško je da to sve plastike, bez specijalnih lipila i preše, teško se to i napravi uopće.